ya kwamba kuanzia ile tarehe 9 mpaka tarehe 30 kunayo mahubiri mengine ambayo yataruka moja kwa moja kutokea kule Njombe, ambayo anasema kwamba tumaini lenye baraka, tumaini lenye baraka. Wakati huu ni wakati wa kupewa tumaini ili kutembea na Yesu Kristo. Na mimi ninakwambia jioni ya leo, huu mkutano ambao utaanza tarehe 9 mpaka tarehe 30 wenye ujumbe unaosema kwamba tumaini lenye baraka, usipange kuacha kutazama. Maana huu mkutano unaweza kutazama kupitia Hope Channel Tanzania, kisimbuzi cha Azam channel 466, na pia kwa kisimbuzi cha Zuku. Na Mungu akubariki sana unapoendelea kubarikiwa na mahubiri ambao unaendelea katika kanisa la Waadventista wa Sabato ulimwenguni kote. Mungu akubariki sana, Mungu akutie nguvu ili usikose miongoni mwao, maana wamepanga kukubariki kupitia mikutano hii. Mungu akubariki.